Mamuntulan kita niyo, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga kakasih, katiranan, alhamdulillah, na yari na isab kita niyo ha waktu na to, biya na sin kaya pag isun-isunan. Insyaallah ta'ala waktu ini yari na yung guru mulia amin tagsuko sin pagpatumtum ha waktu ini insyaallah rin ako magpalugay. Tukbal ko yung guru kalasahan, guru mulia, wailun na roy day kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Maulidain dito mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Irinaisab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na to daha bunga sin pag-iman. Papasinguran ka to taniw si mahasud si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala in pag-amal simbar iman usug iban bar iman babai. Sabab kalna sila ining kanungnungan kalasahan sinallahu ta'ala dunya iwan adlaw akhirat. Dahil nga sa wabiyad tu hatiap-tiap masa nabi iwan rasul aun sadya dahil nga masa nila bar iman usog iwan bar iman babai murah-murahan bang mayan kita niyo makaurusin sila yadto. Mga kakasing sinallahu ta'ala in ayat yatud na mo maun pahadarat sing kamu sa barang sinabutan sin suara ini. Ayat suratu Al-Imran. Ayat tanggatus katluan tagunun. Ayat tanggatus katluan tagdua pa ayat hanggatus katluan tagupat. Ada po ning pangadyan na to dahil di piyawaitaan kita niyo sinallahu ta'ala sinhinang makakuyag. Amin hinang iamalan piyami pian sin bar iman usug iwan bar iman babai. Yarim parman sinallahu ta'ala wa ati'ullah. Ati'u amrallah. Parman sinallahu ta'ala pagtaatin niyo inda akan. Iwan pagtaatin niyo in nabi kahinapusan naraak maun kani. Litakunu minal mu'minin al-abrar. Bang niyo piyagtaatanin Tuhan niyo iwan sin nabi kahinapusan naraak maun kaniyo. Kamu na yan imbar iman sa rayaw-rayaw. Kamu na yan imbar iman di mi gahinang marayaw. Kamu na yan mga manusia. Madawhat niyo in ulong iwan lasak puyag sinallahu subhanahu wa ta'ala kanin. Mga anak apo at tiranan, magkagunahan kita niyo puyag ng Allah ta'ala. Sabab ka na ing kuyagan tara niyo magkahihan tara na to magkahi biadagbos wala na pakay pamarayaw. Sumagawa bang nato na pakay in kuya giwan rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo
Biya sin pagtaat sin bariman nakauna bariman usog iwan bariman babae. Nadawhat taniyo in rahmat dunya iwan rahmat hadlaw akhirat. Amuyad to mga anak kapo. In hubaya ka to taniyo. In mahasut si mahatinggi. Harap maun pakahinapusan Nabi wan Rasul. Ang pahiatud niya mari pahadarat sing kita niyo. Magkarunahan kita niyo masa na to ini. Ang pananagpalman in Allah Ta'ala sa ayat sumunod. Wasari'u pag-us-us kamu. Badiru bil amali salihah. Pag-us-us kamu himinang sininang marayaw. Apabila biyay tak sintuhan papag-us-usun. Apabila biyay tak sinjunjungan papag-us-usun. Di sila mag-us-us. Lumummiin to. Kumangiin to. Bang kimangi na ito, bang limummi na ito, limummi na kataan. Kalta aun na signal, aun na alamat, sinlimummi na. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pag-us-us kamu. Sisiyo rin nag-us-us. Bariman usog, dewan bariman babae. Maita, haupo din waktu na to. In waktu, in pangumulan sinummat na kauna, nagpakaabot sila ibuhan tahon. Nagpakaabot sila 2,000 tahon. Nagpakaabot pa sila 2,000 tahon. Inumol sin bata-bata nila 500 tahon. Naing kita niuli na mabutabiad turagbus. Simyabot hanggang 2 tahon, bonusan simparenta. Dari na, misan kita niuri, nakabonusan sintao. Bangman, intutong basan sintuhan dunya, aula-aula hadlaw akhirat, madawhat tani, insyaAllah. Na mga anak ka po, imbariman usog, iwan bariman babae, mag-us-us. Wa'adzilu. Ayaw kamu masasaw singkatan makasasaw. Ay kamu maligap singkatan makaliligap. Pag-us-us kamu magtaat patuhan niyo, iwan pagtaatin niyo, innaraak niya maun kani. Aula-aula na mga anak ka po masa na to ini. Kaya taod sinallahu ta'ala in panyapsin anak ka po ini. Habang mayan, madawhat nila in kabayaan sintuhan, bukun in madawhat nila kabayaan nila, pagkaon yan mataod. Kasakatan, minitan darumatong nakaw. Tuwara, pila minit da, nagdiungogin na. Mga anak ka po. Dahil nga sa babian, pag-us-us ka. Unin pag-us-usan mo yan, pahinang bang mo mahinang, maghfiratullah, maghfiratun min rabbikum, wa rahmatun fima bainakum. Apabila nag-us-us ka pahinang yan, biyasin pag-us-us si mga sila bariman usog, iban bariman babae, kaampunan, iban pagkasi, iban paglasa. Inhianug hara kato taniw sin Allah Ta'ala. Magkaunahan na kita niwa masana to ini.
na bautot na yung babae, na mautot na yung usog. Kagunahan na to isanguning kasabar. Kagunahan na to isanguning pagpatian. Kagunahan na to ati'ullah wa ati'ur rasul. Magtaat kita niyo. Haraakan sintuhan. Iwan pagtaatan na to. Naraak niya Nabi Iwan Rasul kahinapusan. Di kapag haman-haman. Di kapag pahil-pahil. Signal mataod na yeta kato tanim. Wasariho, paglumba-lumba kamo, pag-usus kamo, pa kaampunan day nga Tuhan niyo. Nauno yan Tuhan, tumunay sindaakan, iwan lumayo siliangan. Unin itong basin Allah Ta'ala simbihan hinang. Papaglumba-lumbaon kita niyo paparuntungan, papaglumba-lumbaon kita niyo pakasutsihan, papaglumba-lumbaon kita niyo pasabarang kawayaan sintuhan, ay sadya kita niyo maglumba-lumba pakawayaan sin napsu na to, iwan sin syahwat na to, iwan sin kita na to. Maita al-fawju birahmatillah, al-fawju biridwanillah, ang panato madawat in paruntungan, in pardauhan. Kakalipar dauhan ng kabantukan sintao, nakaakulong na umbulhang buok, nagapas. Nagapas sintao ibang tao. Ampain paglumba-lumbahan, tara sintao tudyo pa paglumba-lumba kabayaan sintuhan, way aksidin. Way, ang malaikat ti matawang kanila. Na, unin, biyay ta sin Allah Ta'ala, yano gara kanila bang nila na hinangin bihandagbos. Jannah, tulga tuan. Wa jannatin arduha. In sulga, irihil kanya, in ablang sadya pakid, wayroon pa impaunahan. Arduha samawati wal ard. Biya sinablang silangit iban lupa. Imbar iman tuan kimuyagay nimbukun bar iman wala. Magatay kita niyo bar iman. Magsuara kita niyo suara bar iman na matod na nang dada pasalan sin suara. Nagdarapi kilan kanya. Di magtaayon haswara kabayaan ati'ullah wa ati'ur rasul. Inablang niya sadya arduha inablang niya sadya way pinhabaan niya arduha samawati wal ard. Biya sinablang silangit iban lupa. 7 lapis langit, 7 lapis lupa. Isin nagbayta yan, Tuhan. Bariman kuyakan, imbukon bariman, bayta sintao, yung kakuyakan niya. Ulang na bayta Facebook ko ini. Na, hisiyo yung piyagsadyahan sintuhan si mga nasabot yan. Amurain nakapas, amurain limamu da paglumba-lumba, amurain timay masin, ta'atullah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Hinda siyo yan. Uiddat lil muttaqin. Palman sinallahu ta'ala, piyagsadyahan na mo. Makakuyag sa ini. Misan hatin tao magsadya, kukan din tao. Yan tulong na indakwan nagsasadya ka mo siya kul. Anak ko, matukitan yung niya. Malukay na kulong na ninakaw siya kul. Ingkuyag tuan. Bang makakuyagin bihad turagbos, minitanda, jihamanda. Makakuyag. Imbiyayta sin Allah Ta'ala, uiddat lil muttaqin. Siya sadya na mo mga sila sifat.
Hama nga sila nagdara sin sifat ini, hinda siyo sila yan. Pipilit taat, piaganggaw taan nila, in kabayaan sintuhan. Piagtaatan nila, in baita sintuhan, wala nila piagtaatan in napsu nila, wala nila piagtaatan in syahwat nila, sakawa, in napsu nila, iwan sin syahwat nila, piaarad nila, haatay nila, haswara nila, hapituanggaw takbaran nila, magad sing kabayaan sin Tuhan, hapal man sin Allah Ta'ala, iwan hadis sin junjungan alaih salatu wassalam. Tiya takamahan sila maita. Sifatul faidin. Nakalamod sila sifat sin nagparuntungan dengan Tuhan. Bukon sila nakalamod hasipat nagparuntungan in tao pa tao. Sakawa, sifatul faidina bitaatillah wa ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat si mga sila kimugdan ng pagtaat nila patuhan nila iwan pa Rasul nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga anak po, magkakunahan kita ni Wabiyad Dubag. Rasul sallallahu alaihi wasallam aun kabtangan niya haupu-haupu. Kagawa, nasakuping katan, kuliling sindunya, langit iwan sin lupa. Uno yan mga tuan. Sabda sin junjungan alaih salatu wassalam. Ta'atul hawa wa syahwat daun. Apabila manusia nagtaat na panapso niya iwan syahwat niya, di niya na pagtaatan in atiullah war rasul la'allakum turhamun. Di na siya magtaat patuhan niya, iwan panaraak sin Tuhan niya. Adapun bang siya nagtaat patuhan niya, iwan parasul niya, hipagkasila sa hantara nila, kalasahan sila sin Allah Ta'ala, sabab amuad timpiag papanjarihan kanila. Mga anak po, adlaw-adlaw yung patay. Kano ba adlaw yun? Piyatay sin anakim maas. Namatay in anak maas. In kusog sin panasat sin syaitan. Bang di maglumba-lumba imano siya. Nauno yan tuhan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila yung tauri na magtaat patuhan, di na magtaat para Rasul niya, way na pagkasilasak. Uno na yung pagtaatan nila, napsu nila, iwan syahwat nila. Pabila piyagtaatan nila, napsu nila, ipon na sila sin napsu nila, ipon na sila sin syahwat nila, bukon na sila ipon sin nagpapanjari kanila. In sila yan, halawm sakit, di kaulian ni sakit. Sakit dakula mga anak po. Sakali, coronavirus, dayampeng kaywanan nagsasampung si mga uno. Misan nasampungan na to yung simud na to, inilong na to, bangin atay na to, bangin akal na to, bangin suara na to, bangin pituanggaw tabaran na to, larak hantara na to iban sintuhan na to. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hawak to siya na in khalifa. Unin akin niya. Iqda'u hadihin nufus min syahwatiha. Magsama-sama kita niyo magpupo singgin hawabaran na to. Pupuon na to in napsu na to. Pupuon na to in syahwat na to. Sababang na to di mapupo, malumi kita niyo patuhan, malano kita niyo magkahi. Sababi nagisin tao, ako'y marayaw, pakayan ko'y marayaw, suara ko'y marayaw. Taan niyo mga tuwan. Na unin hati sing kabtangan sinduha,
Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan sin kabtangan sin Sayyiduna Umar ibnul Khattab lanuan natu. Lanuan natu inatay natu. Lanuan natu insuara natu. Lanuan natu impito ang gautabaran natu. Una ni paglanu ta'atullah wa ta'atul Rasul. Imbungan niya pagkasi ibang paglasa. Amo in kagunahan na to, amo in nalawa ama sa nato ini. Anak, mamatay maas. Ayan do madlaw news. Sa katawa hunin tao. Di kapag katawa. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Bang sadyalaw niya kaya ingatan niyo, kaya ingatan ko ini. Di kamu makauyom mataod, di kamu makapaglami-lami mataod sa kaagin niyo, magtangis kamu mataod. Law ta'lamu na ma'alam. La dahiktum kalilan wala bakaytum kasira. Bang sadyalaw niya, ingat kaingatan niyo, kaingatan ko ini. Di kamu makapaglami-lami. Main kan, way paglami-lami nila. Way mul nila, way katantan nila, way karwakin nila. Di kamu makapagduyag-duyag. Di kapagduyag-duyag. Sabab aun dakula jimatu. Anak bunuun ni maas niya. Maas bunuun nin anak niya. Di kapagduyag-duyag yan. Ilaw mula dako kiugdan. Malayo na marika ako. Na may tayong saitan, yadto kan layo. Way saitan doon. Yan, mga anak ka po. Na. Tazkiyatun nupus. Papalanuan ingin. Di lumanu ingin hawabaran. Inarisin Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Bang yaun pagtaatan niya, ipon siya sin napso niya, ipon siya sin syahwat niya, bukon siya ipon sin Tuhan. Dahil nga sababian mga anak kapo, yarin ba ita kato tanyusin mga sila, maadat pa Tuhan. Puspuson na sin tao mag-addat sila magkahi, bang sila way addat patuhan. Long iblis ka ako dayaon. Na mga anak ka po, yarin biyayta kato tanyo si mga sila. Ulama urabbani, aming mga imingat sin pag-akama, ang panilayang malaning pag-akama. Sabab, in pag-akama na to, inwajib kato taniyo, suway ingaton. Suway mag-ingat. Unin alamat panagnaan. Sintao. Nagtaat siya patuhan. Nagtaat siya parasul. In siya yan maaddat. Maaddat siya pag-akama. Unin pangilahan doon kaniya. Hifzul kulub. Maayad siya pangatayan niya. Maita siya maayad na pangatayan niya, sabab mang nagkangin pangatayan, nagkangi kataan. Biyay tayan sinjunjungan. Biyay tayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan habaran niyo mahal ka. Imbaran niyo yan mahal ka. Sa aunyan, labin hal ka hangin hawabaran niyo. Natuan, in pangilahan si mga tao nagtaat patuhan, taat parasul, maaddat sila, nagkakasilasal sila, hifzul kulu. Maayad sila pangatayan nila. Dahil nga sababian, maayad man sila pangatayan nila. Di makarausin syaitan, umuno kanila. Kauhaan, takupat ka dyan, banta natin syaitan. Ay mo pala mura kumaun.
Ay mo pala mura magbadyo ka. Katan pakaradyaan mo lumamod. Di siya makalamod ang mga sila nagtataat patuhan. Di sila makalamod ang mga sila maglumba-lumba kabayaan sintuhan. Di sila makalamod ang mga tao maadda ta pag-aaw. Tanyo mga anak po. Na, ini karua. Hifzul jawari. Maayad siya kasad niya. Aula-aula impito ang gauta baran niya sabab amuad to in umalo papagunahan sinatay niya pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu. Amuad to indahon niya mag-us-us, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amalan inhinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hifzul jawari. Maayad sila. Agin hawawaran nila. Tanyo mga anak po. Insumunod. Hikatungo pangilahan. Hudurul awka. Di siya magkaabsin hawak to magbakin ipon ibantag ipon. Biyaw baliskat. Di siya magkalihip bang tukon iban simbakay. Mag-apas, magkaon, magpanaw, mag-isturi, katanta, hindi siya magkalit. Haunahan pala, tukon kamulong niya, biya ini, di kamu mari, malukay na ako lang nari. Amin tukon niya, iwan sintuhan niya, Tuhan niya, hindi man nagtukon ka niya, siya na impukis, di nga katahan pukis. Sakawa tuan imbar iman di. Bahagyon nin waktu niya sindum, bahagyon nin waktu niya sinadlaw. Malagbo impangalop ni hapardo kabayaan sinallah. Ingkatanyad to pangalop ni rapatuhan, ingkatanyad to amod ti pagpapanjarihan kanya sintuhan tao. Umalop siya papamarinta kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way nalup pa sin waktu niya. Dahil sa babiyan siya but sinallahu ta'ala piyatumtum ka to ayat tau po. Wal asri innal insana lafi khusr. Siyapahan sinallahu ta'ala yung katan masa. Malugi in tao. Hindi da malugi bari imanda. Dahil nga sa babiyan mga anak po. Ayaran na to yung atay na to. Ayaran na to yung pituang gautabaran na to. Iban in waktu ayaw na tulog pasun, liwan ka buhi. Saan yung mga anak ka po ay? Mabayain kaiwanan sino mamahaba pinumon. Tutubulan, magpasikap pa doktor, kitaon, mga wala dahil mabayin in tukal, o wala da timao din kolesterol, yung katantan niya. Ayan, mga anak ka po. In sumuno, di kaupat. Alamat pangilahan ng mga tao yan, nagtataat patuhan, nagtataat parasul niya, maadat siya, pag-agaman niya, hifzul hudud, maayad siya haway ta sintuhan, iniyan takalimit ay ko magliw. Takalituan, larakun sintaw limiura, na biya na siniulang ka, din sa sakatan, bang biyabaitan istap limiura kaw na yadto na kaw na tuwang kala. Labi rin dito yung tauwang limiureng halimit biyayta sinallahu ta'ala. Imbar iman di limiu. Sabab Tuhan din nagbaita. Misan hatim pulis, bang kaw limiu, naway na. Saggaw nin laysin mo, laysin sa sakatan mo. Tayan mga tuan. Na mataod in kahinapusan in alamat tarukul hawa wa syahawat. Karausan niya po punin napso niya mangi iwan sin syahwat niya.
Nung mamay takuyutang ang sintuhan napsuy ban syahwat. Agarun mo yung kabayaan mo rin. Paagara in napsu mo, iwan sin syahwat mo, magtaat patuhan, magtaat parasul niya, iwan mag-addat paagar. Sa lagu-lagu na addat. Addat akto rinusog. Addat artista yung babae. Amin addat pag-aga mabiyayta. Innama buistu. Liutam mi mamakarim al-ahlak. Hiyapal na to sa jadto. Ingat na to sa jadto. Wayroon na to iyakat. Hauno na yan maka na to. Walakum pi rasulillahi uswatun hasana. Insinguran na to. Kanabihan ibang karasulan. Iban simyakad kanila. Na, yadto mga anak po na kahinapusan saadatun piddarain. Wayroon mawaya di sumanyang dia dunya iwan adlaw akhirat. Sa impagyanon masanyang dia dunya kabayaan sintuhan. Bukon kabayaan na to. Imbiyaon tuan kabayaan sintaw. Maglalaggo imbuno. Maglalago yung buno, sintaw iwan tao may ta. Maba siya si maluaging kaniya. Maba siya si masanyang siya. Sinbuno na mga anak po. Aun malaggo dahil doon para tungon sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan. Yarin baita kato taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamintangan simpakaniya pakaniya. Uno yan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Palman si mahasot si mahatinggi. Mga sila nang himuting, nagkupur pa Allah Ta'ala. Putingan nila yung Tuhan nila, putingan nila yung pagkahin nila, putingan nila pa yung pikilan nila, putingan nila pa yung kabuhin nila, iwan sing kamatay nila. Di nila paagarunin sara sin Allah Ta'ala sing kaya ingatan nila aon. Ulaika ashabul jahim. Sila yan yung mga tao makasuko sing kayo nalalablab. Mga tuwanin Nabi Allah Ibrahim, piyagtayak ko pansin tahulong sing kauman sunugon. Wala na sunog. Maita, giyapian sin Allah Ta'ala, sabab yaon kaninun. Yaon kaniya in ta'atullah. Yaon kaniya in maaddat siya pag-agama. Yaon kaniya in kabayaan sin Allah Ta'ala. In magbabaya-baya hakayo, iwan sin manunog, iwan sin pagsunog kaniya, Allah Ta'ala. Nasalamatin na mga anak po, magkagunahan kita niyo, masalamat kita niyo ria dunya, iwan masalamat kita niyo adlaw akhirat. Na mura-murahan, tubtob na ridto, miyabot na inwakto, magtayon kita niyo, mga anak po, hakabayaan sintuhan. Ayaw sadya kita niyo magtayo na kabayaan na to, kaniya-kaniya pikilan, kaniya-kaniya kabayaan. Sakawa, hangkanin Allah Ta'ala, nagpara Nabi Wan Rasul, ang pamabutok kita niyo magtaat patuhan iwan parasul niya. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك
نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.